Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali di episod seterusnya bersama Chill Padi bersama hos anda Eddie Hassan, Hakim Nasir, Rico Vico dan juga Fit tak dapat hadir. Nanti sebelum itu mari kita doakan semoga Rico Vico cepat sembuh daripada aksiden yang dia mengalami semalam. Semoga cepatlah dia baik dan boleh datang recording. Adakah ada kau baik? Baik. Okey, tanpa segan silu mari kita memperkenalkan lagi ustaz yang hadir hari ini sebagai kitanya tetamu terhormat. None dan ada Ustaz Ash daripada Nur Insan. Mari kita kasih dia satu tepukanlah guys. Pak marha. Welcome back Ustaz Ash. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, hari ini apa yang kita nak share tentang Ustaz Ash dan juga Nur Insan adalah pertama kali kita dapat berkolaborasi. Alhamdulillah. Syukur. It's a milestone. Thank you so much kepada Allah. Dan Amin. juga Ustaz yang telah orang kata bekerjasama dengan kita. Sebelum ni Ustaz adalah salah satu tetamu dengan Cici Padi tentang Pulau Senang. Pulau Senang. Oh yes. Kau jangan sembarang. Dah pasal dia tak ingat tau tentang Pulau Senang. Dan juga Ustaz, how are you? Cik. Alhamdulillah sihat. Tak maaf Ustaz, saya ni kadang-kadang pun ada dia punya terplank out juga. Okey, tapi sebelum kita berbual tentang apa yang kita nak sampaikan pada para pendengar Cici Padi dan juga para pendengar baru kita, apakah itu Nur Insan Ustaz? Okay, so Nur Insan is basically dia adalah sebuah persatuan basically an NGO, non-profit organisation. So apa yang kita buat adalah kita punya main purpose adalah untuk beri sumbangan dalam segi ilmu, iaitu ilmu urwawi, free Islamic education. Wow. Okay. So currently we have 3 branches which is kat tempat Bukit Batok, Yishun dan juga kat tempat daerah Geylang Serai sana. Oh, Cantik. Jadi all these I can say branches HQ dia meaning to say okay you manage few places lah. As in kita ada 3 branch. Tapi kita branch. HQ is at Yishun itself. Yishun, Alhamdulillah. Okay. Jadi apa yang saya nak tanya tentang what's something about ataupun sesuatu yang tentang Nur Insan ni yang orang selalu salah faham ataupun orang tak tahu apa tu Nur Insan sebenarnya. Okay. So like I mentioned, kita provide free Islamic education, tapi at the same time bukan bererti orang yang susah je yang students kita. So part of the major misconception adalah bila time kita kata kita provide free Islamic education, memang the main purpose adalah untuk orang yang susah. Tapi bukan berarti semua student kita orang macam susah. Anak yatim piatu, orang susah. Yang ada part of it is ramai orang yang kita tempat orang anak yatim piatu. Boleh salah juga tu. Okay, tu je. Okay, jadi if I were to ask Sorry to cut you silakan. Pasal orang another for me lah, the misconception orang especially for our people yang dia anggap susah orang bangsa macam tak ada rumah, orang yang betul-betul income teruknya dia consider susah. Macam dulu I ever tolong agihkan lah kat daging-daging korban. Even orang yang dah middle class punya income people pun ada dalam kategori juga. So dia punya tahap susah tu ibarat macam dia letak dia was gaining an income of $5,000 example. Sekali satu musibah strike, dia punya income terus jatuh. Atau is consider orang susah juga kan. Boleh juga. Pasal yang that is kalau macam dia income jatuh. Kita pula pun ada juga yang income dia 7,000. Wow. Macam your reaction gitu. Wah, betul tak? Tapi dia punya household is dia jaga mak dia yang bedridden. Lepas tu dia punya wife semua tak kerja, ada 7 anak. So that itself 7k punya ni doesn't suffice them lah. And apatah lagi kalau macam dia nak hantar anak dia pergi sekolah agama. So kalau nak hantar pergi sekolah agama paling murah lah is $50 monthly. Antaranya lah yang saya dapat tahu. Yang ada sampai 150 for example. So imagine kalau just kita letak the lowest amount $50 monthly. Then afterwards kalau 7 anak dah about 350 to 400. Betul. 7 anak for example. Example lah, betul. Yeah. So this is one of the students lah yang students and parents dalam family dia. So kalau ikutkan dia bukannya susah sangat, tapi that numbers of anak-anak dia kalau dia nak hantar luar memang susah. So kita
memang aim kita nak provide free Islamic education pasal kita tak nak ada orang tak dapat ilmu asas agama. Okey, cantik Ustaz. Jadi soalan seterusnya adalah tentang Nur Insan. What type of courses ataupun what type of Islamic classes do you offer? So kat sini kita punya main, kalau saya rasa dalam segi term Andalus mungkin ramai pernah dengar. So Andalus ada kat banyak branch, macam banyak neighboring country punya area lah. Ajar swimming tak ada Saya Ajar swimming tak ada swimming insyaAllah lah. Mana kan sunnah juga kan. Mana tahu satu hari kita boleh buat swimming. Tapi kita ada holiday session. Actually kita ada holiday program. Swimming, kita ada holiday program naik kuda, holiday program memanah. Nice. Yes. So naik kuda memanah, ini sunnah betul. Tapi itu more towards program lah, macam one time program. Kalau macam ada demand kita buat lagi. So basically kita main purpose as mentioned, kita ala macam Andalus tapi there's no fees. Currently kita ada kat cuma ada 3 branch. Kita punya aim is to open kat tempat maybe Tampines, Pasir Ris. More towards the Wujong East side. Yes. Masa East side pun banyak orang Melayu kita juga Ustaz. Kira macam if I can remember correctly, dulu time Andalus I ever enroll dia punya cara macam kategori untuk kategori budak-budak is under one kategori, then asas agama untuk orang dewasa is another category. You guys categorize like that by age group. So ada juga, so macam kita aim macam Andalus where kita ada from K1 until secondary 4. So that is a curriculum base. Maksudnya kita ada a particular curriculum where you need to go through sampai secondary 4. Lepas after that secondary 4, that is weekends lah. So untuk K1 until sec 4 is weekends punya program, Saturday, Sunday. Then during the weekdays punya malam, kita ada macam fardu ain for dewasa, which is belajar fikir, tauhid, akhlak, so on so forth, and also belajar ngaji. So that is from Monday until Friday. So Friday is more towards young adults lah, macam umur 19 tahun until 25 years old. Kirakan yang dah remaja dewasa lah Ustaz. Jadi kalau nak tanya, what are the challenges you face when you run an NGO organisation or part of an NGO organisation? What are the challenges that you face? Apakah cabarannya? Yes, betul. So of course dunia cabaran, as mentioned, NGO we are running it for free. So on a yearly basis, macam mana kalau if for example seorang suami ada anak-anak, ada isteri, nanti selalu kalau at the end of the month dah fikir, alamak macam mana aku nak feed anak aku. Betul. So concept dia almost the same, in which kalau at least kalau kita sebagai seorang suami ada specific stable income. Tapi kalau orang tak ada specific kerja, dia macam banyak freelancing pun, tu lagi tak ada any stable. Tu macam dunia risau. So kita punya macam tak ada any stability in that sense, where kalau rezeki banyak alhamdulillah, tapi kalau rezeki sempit, tu yang macam kadang-kadang terfikir-fikir lah, how long are we able to continue this service. So most of the time Singapore lagi kan. So that is where kita buat fundraising, especially during Ramadan, and also korban to cover that particular 1 year cost punya ni lah. Cantik. Sebelum kita masuk ke korban, itu adalah main topik kita hari ini. Saya ada satu soalan Ustaz. Soalan ni soalan ni agak quite general, tetapi I want it to be hard punya feeling talk. Okay. Can you share a moment atau boleh tak Ustaz share dengan kita satu pengalaman where you saw someone's life genuinely impacted by Nur Insan punya contribution? Boom. Okay. 2 sekali. So alhamdulillah. Okay, so kita not just kita provide free Islamic education. Kita also ada welfare and other services jugalah. So dalam segi welfare juga, where kita ada a particular parents and student. So what happened is that I have a colleague. This colleague of mine kena masuk hospital because of a certain issue lah. So dia keluar daripada hospital tu, tiba-tiba ada satu orang ni panggil dia. Orang ni panggil dia, lepas tu dia cakap, Assalamualaikum. Lepas tu dia cakap, Waalaikumsalam. Pernah ke kita jumpa? Lepas cakap, ni awak yang orang Nur Insan kerja Nur Insan ya saya. Oh kenapa? Oh okay, Nur Insan banyak sangat bantu saya. Allah. And that particular person,
dia tengah duduk kat wheelchair. Allah. So what happened was, pasal kadang-kadang orang kat hospital memang kat wheelchair, so kita tahu keadaan dia macam mana kan. Lepas tu my friend cakap lah, dia baru habis check up pasal dia ada isu dengan dia punya spine. Okay. So probably he might go through surgery. Doctor macam suggested to go through surgery. Lepas tu this particular person pula dia cakap alamak, surgery saya pun that time kena surgery kat saya punya spinal cord. Then after that surgery, for one whole entire year or more than 1 year, dia terus angkat kaki dia tunjuk kat depan, kau saya dia letak kaki kanan, kaki kiri, terus nak bangun susah, trembling. Alamak. Saya dah tak boleh gerak. So dia kata for that one entire year after the surgery, kaki dia dah susah, dah tak boleh nak function. And then because of that, it affect lah family punya finance. Betul. So dia kata dia alhamdulillah bersyukur pasal kita pun ada welfare where we help out with certain family on a regular basis, quarterly lah. So macam every 3 months kasih macam beras, whatever essential needed. Betul. So it considered in the zakat also is under donation juga. Yeah, so kita pun terima zakat where kita dispersekan. And then also part of it also bila time waktu tu baru lepas raya, so raya pun kita kasih extra lah dalam segi duit zakat yang kita terima, and at the same time makanan raya, it's not just barang-barang essential rumah tapi additional things. Okay. So dia kata benda tu really help my family, and dia betul meriahkan saya punya hari raya. Then that is part of yang recent punya commentary lah. Faham. So hopefully pun kita harap pun kita dapat contribute and help more people. Baik. Jadi ada soalan ahli penerusi. Pasal hari ni kita macam ada a bit different sikit daripada selalu yang kita berbual. Pasal kerana ni kita ada tetamu. Jadi bila kita ada tetamu, kita kena up level sikit kita punya etika lah, orang kata Bukan etika, etik. Kalau etika nak kena duduk bersila. Okay Ustaz, okay, para pendengar Cici Padi, kali ini kita nak keluarkan kita punya main topik. Now, kita pun tahu yang sempena akan datang ni Hari Raya Haji, kurban akan bermula. Jadi sebelum kita masuk ke topik ini, Ustaz, saya nak tanya adalah salah satu soalannya. Every year, sebagai orang Islam, kita nampak orang buat kurban. Tapi, how many of us actually understand the meaning behind it? Silakan. Dia kurban apa ni? Ada kata kurban, orang yang kebanyakan faham kurban duit je. Tapi I heard certain ceramah dia katakan the kurban ada to the extent the kurban your character. The character in you. Ada certain binatang punya character in you yang you nak kurbankan. Dalam itu. Okay. Then regarding to the question, maybe I will ask back to both of you. Kena balik. Okay. Dan pasal macam setiap orang ada dia punya ni kan. So I just nak tahu juga. Kita start with Mus juga. Yes sir. What is kurban? What do you understand about kurban? Kurban yang difahamkan ialah like I said just now, ada kita korbankan harta kita, macam you earn yourself a certain X number of income in 1 year. Allah cuma minta satu kali je in 1 year to sacrifice that certain percentage of your income untuk kasih pada kurban, which is tanda syukur lah that whatever income that you have been accumulating, ini je yang Allah minta untuk korbankan your harta untuk tanda syukur kita. And in other words, for korban sense, kita kan although memang betul lah kita boleh korban je any day of the month, tapi dari segi for once a year ni is ibarat special pasal dia macam how to say the lain lah kurban apa tu nak compare to the rest of the months yang kita pernah experience. So maybe I nak recorrect your saying, because you mentioned that you can korban this any other month. So actually kita tak boleh korban any other month. Oh sorry. Tu dah jadi sedekah. So dia dah bukan hukum korban. So hukum korban only falls during Zulhijjah. Oh yes. Okay, so Zulhijjah starting from the 10th of Zulhijjah until the 13th of Zulhijjah. So dia memang ada timeline lah ataupun time limit. So outside from there langsung tak jatuh hukum kurban, dia malah jadi sedekah. Okay, so now abang kita pula. Abang. Okay, if you to talk about this context kurban ni, what I understand ni is kita mengikut sejarah Nabi Ibrahim AS.
di mana Allah SWT memerintah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorban anaknya iaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk melihat betapa cintanya kita pada Maha Esa. And we know that Nabi Ibrahim alaihissalam tak ada anak for 100 of years. And bila Allah memberi dia Nabi Ismail alaihissalam, itu adalah dia punya kesayangan dia. For 100 of years tengah tunggu kan. Bundle of joy. Yes, jadi bila dapat tu Allah nak tengok kita attach to the new creation ke, atau kita masih attach dengan Allah punya iman. Maksudnya iman kita pada Allah. So if you to ask me, apakah ini korban ni adalah untuk mengorban apa yang kita sayang untuk Maha Yang Esa. Kira kita attach to the creation or attach to the creator. Seperti kalau kita menyintai seseorang wanita lah, kita semua lelaki, takkan nak cakap menyintai seorang lelaki, betul tak? Kalau tak, dah tak boleh. Jadi kalau kita menyintai seseorang wanita, kalau wanita tu tak mengikut dengan apa yang Allah perintah, masihkah kita nak teruskan ke, atau kita choose Allah punya ajaran atau yang disampaikan? Bukan personal backstory bukan Ustaz. Saja kena mengenai antara yang hidup ataupun yang mati. Alhamdulillah. Adakah ulasan kita menepati yang ditepati? Silakan Ustaz. So firstly I mention is 100 of years. So tu pun ada khilaf. Pasal Nabi Ibrahim AS pun story dia yang ada interlink with the Israelites punya story. So yang ada kata memang hidupnya beratus, ada kata tak, dia punya generation of zaman seperti Nabi Musa dan juga Nabi Isa, which is interlink with our what do you call that, lifeline lah. Macam our average lifeline is around 60 to 80, 90. Betul. Okay, wallahu alam. Yang lama tak dapat anak tu is Nabi Zakaria kan? Nabi Zakaria yang tak ada anak. Lepas tu Allah memberi dia Nabi Yahya alaihissalam. Okay, so over here basically what both of you mentioned in a way is correct. Where tadi macam Mus cakap kalau boleh yearly. Kadang-kadang orang fikir macam once sehidup je. Aku dah pernah buat korban dah 5 tahun lepas. That actually bukan that type of format. Pasal ada hadis sendiri mengatakan, baginda Rasulullah mengatakan bahawa sesiapa yang mampu untuk melaksanakan korban tapi tak melaksanakannya, maksudnya dalam segi finance dia dah ada duit untuk korban, tapi dia tak melaksanakannya, maka janganlah dekat masjid kita. Maka you are not entitled to be part of our mosque, our community. Deeps. In that extent, where ramai orang tak tahu regarding this situation. So in which korban itself hukum dia sunnah, tapi antara sunnah dia adalah sunnah muakkadah yang sangat digalakkan bagi siapa yang mampu. Okay. So that is one aspect, which is kalau siapa mampu on a yearly basis, maka boleh digelarkan wajib atasnya untuk buat on a yearly basis. Itu bukan wajib-wajib, tapi maksudnya wajib yang sangat digalakkan untuk buat. Unless kalau you have macam nak, you boleh tapi at the same time you have planning of saving, nak pergi haji ke apa, then you tak buat because of certain things lah, then tak ada masalah. Tapi if you sengaja tak nak buat pasal without that particular saving pun, maksudnya tak ada any planning regarding that finance, duit tu tak nak buat apa-apa lah. Basically you are hoarding your wealth. Okay. Hoarding wealth. Hoarding wealth. So hukum hoarding a wealth itself, hukum dia adalah haram. Hoarding a wealth Hoarding, betul kan term hoarding? Hoarding H-O-A bukan. Okay, salah dengar. Hoarding. Dia maksudnya macam apa tu, dia punya duit tu ataupun nikmat dia tak kongsikan kat orang lain. Okay, so that is one part. Second part is as macam mana adik tadi Eddie share, which is pasal kisah Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS. Okay, so over here the root word of korban saya pernah share juga, which is daripada asal usul kalimat qarabah. So qarabah berarti apa dalam bahasa Arab, iaitu mendekati. Okay, so for you to get close to someone, it actually require you to sacrifice something or some part that you love to that person. Can you sacrifice? Can you say that you love someone without sacrificing anything? Macam kita cakap kita cinta isteri kita, tapi at the same time kita self-entitled, kita macam selfish. Betul. Tu the love will not be built. Betul tak? Tapi kalau kita nampak kita punya cinta kepada isteri kita lebih mendalam, bila kita nampak isteri kita actually sacrificekan duit dia untuk buat gini, dia sacrificekan tenaga dia untuk jaga anak, but that is sacrifice. And slowly it also affect your emotion, increasing your love towards her, or vice versa. Macam kita tengok suami kita punya sacrifice, suami kita kita lelaki. Terkejut juga Ustaz. Saya pun macam terus ambil air, terus tertengok kat pintu. Ui. Maksudnya sebagai seorang wanita lah, kalau seorang wanita dia tengok
sacrifice dia punya suami, nanti itu pun makin menambah cintanya kepada suami dia. Betul tak? So for you to get closer to someone, to increase in love, there is a sacrificial act ataupun macam Sacrificial. Past tense. macam pengorbanan yang kita kena laksanakan untuk that particular individual. Apatah lagi yang ini kepada Maha Pencinta, iaitu Allah SWT. Allah SWT. So kita nak cakap kita cinta Allah, tapi what are our sacrifices towards Him? Oh my God. So even this part itself, macam you share just now, Nabi Ibrahim AS tak pernah ada anak. Imagine your scenario where you really want anak. Okay, dia beza kalau orang tak pernah ada anak tapi memang dia tak kisah sama ada dapat atau tak. Yang ada orang dia betul-betul nak, dia dah try, macam contoh IVF IVF try berapa belasan kali masih tak dapat. So tapi that time tak ada IVF lah. Tapi maksudnya dia try nak dapat anak, tak dapat. Sekali sekarang dah dapat anak, how happy that particular person is. Dia punya joy on that individual dengan orang yang lain yang senang dapat anak lain tau. Lain, betul. Sama juga macam orang yang senang dapat dengan orang yang tak biasa dapat macam itu, Ustaz. Apa tu? Kirakan ni lah pasangan, perasaan yang tengah cari ni mana perasaan dia. Alamak, pelan sangat lah tu, Ustaz, perasaan dia. Boleh lah, jadi ada bunyi dah sikit. Yes. Before I forget to about the korban part, kalau orang nak buat korban tapi dari segi harta dia tak boleh nak korbankan, pasal nak kena beli kambing kan, apa tu, lembu semua tu. Ada any other ways that they can korban? Macam dia mengalami masalah kewangan kan, Ustaz. Jadi tapi dia nak korban. You want to korban something, tapi Boleh tak ada korban jiwa raga dia, Ustaz? Sorry. amboi. Sorry, Ustaz. Okay. Nak juga. Wah, lembu Okay. Kira in a way actually korban, bilakah yang harus kita melaksanakan korban? Di Zulhijjah. Dah kasih answer tadi. So Zulhijjah is bulan yang terakhir dalam bulan Islam. So macam the December. Okay, before Zulhijjah is Zulqaidah. Okay. Zulqaidah, currently you are in the month of Zulqaidah. So Zulqaidah adalah antara bulan Allah, iaitu antara sacred month of Allah, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, and then few months after that baru masuk Rajab. Okay, so sacred months of Islam ada 4. Okay, which is Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, and Muharram. So Muharram macam January lah, is the beginning of a new year. So Zulhijjah ni is a month between two sacred months. Okay. Is the only month between two sacred months. Before that Zulqaidah, bulan haram Allah. After that is Muharram, also bulan haram Allah. And then Zulhijjah juga pun adalah bulan haram Allah SWT. So as though it is like a patty, macam daging in between two buns. Okay, so that is the juiciest part of the meal lah. So dalam setiap tahun, sebab tu Zulhijjah adalah antara spesifik dia is the akhir tahun, pasal at the same time dia ada particular ibadah called as haji. So haji pula adalah rukun iman, Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam, kelima. Yeah. Lupa kau? Ya, mana dia lupa. Tapi Ustaz, saya memang banyak minat tentang sejarah ni semua kan. Tapi okay, now macam tutup je aircon sekejap Ustaz. Saya check dulu. Allah. Okay. Mati lah switch dia. Technician tak ada? Tak apa. Ui, panas je. Okay Ustaz, sebelum kita apa-apa, nak tanya, sebenarnya para pendengar Cici Padi, Cici Padi dengan Nur Insan kita collaborate for this occasion, korban. Jadi apa yang Nur Insan memberikan kepada para masyarakat kita? Okay. So I just finish pasal tadi your question, Muslim question pasal korban, mengenai kalau orang tak dapat melaksanakan korban kan, dari segi harta. So hadaf of korban ni is actually like I mentioned tadi, actually nak cakap Zulhijjah ada ibadah iaitu melaksanakan haji. So bagi siapa yang tak dapat melaksanakan haji, that is where korban datang. Pasal kalau kita nak pergi haji, dia akan makan 15,000, 17,000, 20,000. So bagi siapa tak mampu, the next option is to sambut this sacred month is dengan korban binatang, iaitu paling sikit sekali kambing, lembu, unta. And then as you mentioned, kalau orang tu tak ada duit, so actually ada a particular fatwa ataupun pendapat ulama yang syaz maksudnya adalah tergelincir ulama yang kata kalau siapa tak mampu tapi masih nak laksanakan juga ataupun nak be part of the ritual,
boleh tak kita hukum dia korbankan seekor ayam. So even to that extent ada ulama katakan boleh bagi siapa yang orang ketuk Tak apa. Oh, okay. Just go je. So macam for example bagi siapa yang tak mampu, hukum dia actually dibolehkan bagi dia. Diorang ketuk Ustaz. Okay, ni guys raw Okay, tak apa, teruskan Ustaz, maaf. Okay, so maaf Tak apa. Okay, macam bagi siapa tak mampu, dia boleh melaksanakan kurban seekor ayam. Kalau kita ikut ayam hidup is berapa? $7 or $10 ataupun $20. I think it should be hidup dia less than $30 lah. Tapi that itself boleh jadi untuk dia, that is part of dia punya monthly saving yang dia ada, contoh. So dia punya nilai korban seekor ayam lebih besar daripada nilai seorang mungkin korban seekor unta. Because of the sacrifice aspect of apa yang dia laksanakan. Okay, kita teruskan aja. So tu memang ada pendapat cakap seekor ayam. Tapi kalau contohnya ayam pun tak mampu. So kalau ayam pun tak mampu, at the very least be part of the volunteers in helping out the korban punya area. Proses. Okay, Ustaz, kita pun masih ada lagi masa dalam 4 minit gini. Jadi apa yang Nur Insan untuk para pendengar tengah cici padi dan juga para paranormal untuk orang-orang yang ataupun masyarakat kita di luar sana. Okay, so Nur Insan kita ada few vendors yang kita partner up with, which kita punya partner pun is an NGO juga kat luar negeri, kat tempat Afrika, kat tempat Yaman, lepas tu kat tempat Indonesia and India, Bangladesh punya area. Okay. So kat sini apa kita buat, kita ada termkan dalam set A sampai set F. So set A is basically open country lah. Kalau siapa nak, mungkin boleh tengok kat Cili-Cili Padi punya poster, yes. Kalau nampak set A maksudnya is apa, kalau seseorang tu dah laksanakan kurban tapi alamak ada banyak country, aku tak tahu nak buat kat mana. So just ambil set A. Nanti what we will do is kita tengok country mana yang needed it more. Maksudnya kira open lah open country. So kita akan masukkan contoh, for example, India tengah kurang, kita ikut in terms of kurang quantity, ataupun dalam segi the vendor kata kita ada lagi banyak orang untuk terima, ataupun nak menerima daging, kita akan tolak kat that particular partner lah. Okay, that is set A. Set B pula is kambing lah. So any kambing daripada like I mentioned Africa semua, the cheapest is African punya area, which is Uganda, and also Indonesia kat tempat Madura. Lepas tu after that the most expensive is Tanzania, pun Afrika juga, and also Sudan kalau tak silap. Bandar Lampung ada Ustaz? Bandar Lampung kat mana? Indonesia Ustaz. Tak ada kontak lah. Kalau ada kontak boleh lah kenalkan. InsyaAllah, doakan aje lah Ustaz. Amin. Mana tahu boleh buka. Mana tahu ada buka cawangan baru. XX. Cawangan apa? Cawangan ni lah kurban. Jangan cawangan lagi. Yang lain tu private lah. Mana boleh bilang. Ambul. Lepas tu next one is set C. Set C is lembu lah, kau. Seksi. Set C. Oh, seksi. Seksi. Set. Okay. Yes, bunyi itu. So set C is lembu. So lembu kita ada kat few countries where India is the cheapest, tak silap dalam 500 lebih. Then the most expensive tak silap daerah Cambodia, and also Sudan. So kalau kat sini bagi siapa nak tolong, Sudan kita tahu keadaan situasi Sudan macam mana. Baik. Quite recent. So kita pun tengah partner out with Sudan. Hopefully kita ada gain more orders to support them lah. Baik Ustaz. And then set D pula is unta. So unta kita ada kat tempat Mekah, sama juga kat tempat Uganda sahaja. Then after that set E is Australia. Maksudnya kalau siapa melaksanakan kurban kat situ, they have the rights to whether want to segregate their kambing ataupun nak ambil dua yang kambing. They can just fill in the form lah. Faham. Then after that set F pula is apa? Set F is, alamak saya pun nak kena check, tak silap saya, is korban insani. Maksudnya bagi siapa yang nak ikut sunnah kurban, kita buat set F. Pasal Nabi SAW bila time buat kurban, dia kurban 2 ekor kambing. Okay. Akikah. Bukan akikah, kurban. Akikah lain. Sorry. So first korban tu dia buat atas namanya sendiri. Maksudnya aku buat korban ni atas diri aku lah, iaitu baginda Nabi SAW. Lepas tu second korban pula dia buat, dia niatkan, dan this second part of kambing ni aku korbankan atas mana umat-umat aku yang tak mampu untuk melaksanakan korban. Faham. So macam siapa yang nak be part of korban tapi tak mampu, that is where orang yang mampu boleh buat lah set F.
where dia niatkan untuk orang yang tak mampu sekali, for umat Nabi yang tak mampu. Faham. Masya Allah. Then after that ada set G, korban insani. Korban insani where kita open a korban for our students yang kurang mampu atau family kurang mampu untuk melaksanakan korban. So basically it's a sedekah. So it's a cost price. Sebab tu tengok dia macam murah. So murah tu is bukan orang tu yang buat korban untuk diri dia sendiri. Meaning you donate that korban for an individual. So kita kasih a direct cost price. Sebab tu tak silap around $60 to $75 if not mistaken. Tapi kalau untuk orang yang nak buat korban tapi daging ni dia nak to be brought back to Singapore, boleh? Is set E je lah. Tu kat Australia. Pasal Australia dia ada certain daging je yang boleh masuk. Which is New Zealand ataupun Australia. Daging kambing yang boleh masuk. Tapi kalau tak silap New Zealand semua dia punya korban dah mengakal sikit lah. Australia pusat. Dah ngakal Maksudnya is harga dia lah. Harga dia. Kambing dia dah nakal Ustaz. Naughty kambing. Mengakal. Ngakal. Bukan nakal. Tu saya pernah tengok satu video ni. Orang je nakal, punya kambing pun boleh nakal. Kat Australia I don't know whether you pernah nampak dia Australian cara dia korban. Cool lah dia. Dia baringkan dia baringkan dia punya kambing betulnya submit tau. Nyulih dia. Pasal dia baca ada certain bacaan dia ajar. Tak payah nak hurdle sangat. Kira dah kambing dah submit lah. Okay, para pendengar Cicil Padi, kita akan mengakhiri rancangan kali ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nur Insan dan juga Ustaz Ash kerana sudi mengkolaborasi dengan Cicil Padi. This is one of the milestone that Cicil Padi have attained. And at the same time also, Mus, apa dia punya ni promo code? Silakan lah, jangan malu-malu. Bukan promo. Tadi Ustaz lupa nak cakap satu set yang quite unique dengan special yang ada dengan kita ni. Apa dia? Silakan kan Ustaz. sampai set G G kuning ke? Dia set F dengan apa? Set F maksud? Tadi yang the korban 3-in-1. Semua is okay. Kenapa korban 3-in-1? Basically maksudnya is usually korban ni is we are doing with partners kan. So what happen is that organisation akan ambil a portion of the wealth and then after that another portion kasih kat tempat what you call yang melaksanakan. Tapi macam kita tengok banyak orang bila time buat dia bukan organisation. Kalau organisation masih okay. Tapi an individual. So bila time that an individual meaning they are gaining profit. So meaning part of your portion okay pergi kat korban, another portion pergi kat tempat dorang punya profit. So kat sini korban dia 3-in-1 maksudnya insyaAllah everything is you doing it for the sake of Allah. Meaning first part is korban. Then second part is to run our Islamic education. Then the third part is nama dia? Sedekah. Which is daging-daging ataupun kita beli macam tadilah macam welfare, kita kasih balik kat community. Maksudnya dengan 3-in-1. So kalau for example for Cil Padi kita ada kasih a referral code of CCPP. Betul. Itu nak cakap itu set Z. Set Z. Kenapa? CCCP lah. There's unit code. So okay. Alright. So, lambat saya. So kalau bagi pendengar semua boleh support Cil Padi dengan kasih CCPP. Bila time order korbanan kita CCPP. So kat situ kita boleh track all of the orders from Cil Padi. And at the same time kita kasih a discount for your listeners, $5 for kambing and $10 for unta and also lembu lah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Nur Insan dan juga terima kasih pada para pendengar dan juga para yang akan mengorbani untuk for the sake of Allah. Para kurbani. Para kurbani kita panggil PK lah. Para kurbani. Ke Q? K lah. K Melayu, Q Arabik lah. Arabik lah. Para kurbani. Jadi apa lagi korang tunggu? Pergilah ke Cicil Padi ataupun pergi ke Nur Insan and then korang boleh register and at the same time kita win-win situation lah orang kata. Betul tak? Tak ada yang kalah. Ni semua untuk akhirat. Kita saham kita lah kita kan. Betul. Tanpa segan silu, mari kita mengakhiri dengan Manjadah Wajadah. Siap.